Ne smiruju se strasti nezadovoljnih nakon posljednjeg konkursa za prijem radnika u rudnike i termoelektranu Ugljevik. Draganu Milovanoviću, koji je u petak nezadovoljan rezultatima posljednjeg konkursa za prijem radnika u rudnike i termoelektranu Ugljevik, ispred ovog preduzeća stupio u štrajk glađu, danas se je pridružilo još 20 sugrađana. Riječ je uglavnom o socijalno ugroženim licima, u čijim porodicama niko nije zaposlen, a koji već godinama slušaju prazna obećanja da će uskoro dobiti posao. Nakon što je Dragan Milovanović iz Ugljevika stupio u štrajk glađu, nezadovoljan rezultatima konkursa za zapošljavanje u rudniku i termoelektrani Ugljevik, njemu se danas pridružilo još 20 sugrađana. Kako im radnici obezbjeđenja nisu dozvolili ulazak u krug preduzeća, štrajkači su se stacionirali kod prilaznog mosta, gdje će, kažu, postaviti šator i ostati dok ne riješe svoje probleme. Kad može primiti, iskuće se primiti po četvero, negdje četvero, negdje troje, negdje dvoje, a negdje iskuće ne može ni jedno da se primi. Znači, ako je došao to, a dalje mogu da kažem, opet zamoljavam, da ne bi došlo do teže situacije. Ovo što je napravio obezbeđenje danas, nema veze tu. Između toga može doći do teže situacije, ustaće ovaj gladni narod na noge. Jer ne može se više utrpiti čovječe. Teška nepravda, nevolja i neimaština natjerala ih je, kažu, da izađu na ulicu. Penziju ukinuli mi i validninu, ništa ne primam. Borac je poginuo, išao non stop na liniju i svaki dan ovdje dolazimo, neće nas primi. I mi ne znamo šta da radimo. Neki dan primije koji ljudi imaju od čega da žive, koliko hoćeš i primi, a rekao njega primiti. Ima li gdje u svijetu da mi znati, ima li koja država da nema oglasa kad se prima u radni odnos? Ima li država, daj neko nek dođe da mi rekne, molim te, da nepismen sam čovjek, ali nek mi dođe da rekne, kaže, ima li taj firma, preduzeće, društveno preduzeće da nema oglasa u radni odnos? I pored naše namjere da čujemo i drugu stranu iz uprave rudnika i termoelektrane Ugljevik, ni danas nisu željeli pred kamere. I dok je grupa nezadovoljnih u Ugljeviku razapela šator, pripremajući se da nastavi protest, kako kaže, do daljeg, iz policije su im uručeni pozivi za informativni razgovor zbog neprijavljivanja skupa. Razgovori sa grupom nezadovoljnih građana Ugljevika u policijskoj stanici trajali su do maločas. Naša ekipa je bila na licu mjesta i o večerašnjim događajima opširnije ćemo vas informisati u trećem dnevniku.